Syari Bung 5 juta kakek. Oke. Tradisi ini halak batak dina peduli manang na saring adong do aturan na manang na persetujuan sian gereja adong do aturan di gereja na tertentu dohot truh ni pada datang terlumu bima dinan lao mengukal huli manang saring di video on bui do tabereng so dia ma langkah-langkah manang na tutorial dinan lao mengukal huli manang na saring Itikyon, pinasahap do sa tayangan video 5 dina mengukal huli nila dua-dua 5 o pengisi Arif buru simajuntak na adong di ay kumuli onak tuka beda acarong di bahuriero nalaho maperangkaton ujian nalama bahkan di nalaw mengukal perjulu di pasahat do turia pak mamereng mahita pak namat pemahita timak.
Sorry, baka nang lugat. Mapalay dulu na ito lagi. Ang kabunani. Tangan. Hindi ko mo doon. Alam. Ya, ang wala makatahon. Katanong siya pa. So, dua lang. Tapos mata. Okay. Jadi, memang Nabi gabe majalah oras dari nauli di bulan natakas di tahun lamar sahalaon son roro kami bulan muna si majuta pemperpahan syakdona ulang muna si tona ima di sakap di rohamuna di nanay sari-sari ini na oras mula di mana po nagiti raja ni Budu kaek kumi bobok derek po sa lubog na mga mukhang ng kami di sono dengke si Pilihan saya pagkilihan doon siya namin sa lubog na pinokar ni na po natin suwak-suwak ni amo sa lubog na jing bisa kapi hamuna ulaw-ulaw di pahege sari-sari ni naburo namin asasi matong rohani Tuhan firma tordimuna niyak holi-holi muna sa lulug na disakap tadi bagasa sa darion gabi pangalapan ni pasu-pasu tua dohoklas ni roha di hita sa lulug sa lulug na akapilog pa rin ang puro namin na hinap di pasu-pasu di bata tiap ka na sujuk pangarokap di pasahan di batasi rokap ni Tortina mulut nga dong akra na urang sehat di pamatang na asi rohani Tuhan di jama mapamatang ni akra bere nami na urang sehat asal lihat bisa buhita malas rohat yuk katika na nengko suak songoni na akra bere nami na di baga sa pasikulan tidak di bata cupang naribuat pero na jalahat wag katika na nengko asa tuksongonokte deke uba-uba na boy si pasato nami Tuhan muna yan ako nami pirma to di muna yang mahuli-huli muna oras maha muna yan ako nami oras manak kami hula-hula muna butima Jadi ada raksa pasahat kami. Ima dos umur di botok si Arif urus dari julu mazo tona zo di top di botok Arif urus mazo sordo sudia aku param lao paling gatoko di mana magkagibahan laos tupa kubatu nabir turi namar lapis ima na sinakapan ni sudiak kapok parang ni on aribe ito alakon namin ako siatano nang lilintingan ni ho bueno nami ho lao tuinganan mo asadu mo ho takto taktay botokku kuari buru papan dohot lebat-lebat tuntur lain nami oke ayo asa hatok mau tuku paramu asa po paramima nalaw magputiho siyan tinganan na buti lao tinganan na ibero asa magkorasi matod dimi tu sudiak kapok param asa manupak asin rohani debata marhite-hite dia kapangiduan ni sudi nator na tiari na usapku toto manupahi tuak kapok param ni sudi asa pasatong namin mo tuha muna bere namin dos maro muna
Ombalama mula maputi siya ni nganani. Saat ini nganan na pergi. Pasahat kami mo. Kuman naka. Kamu mau tanya? Jadi mau lihat nih mas, gas. Ya. Bawah. Jadi ada sofa tempat terasa. Kemudian digena, kalau ini acara kegasan. Dulu, pada diri itu masyarakat juga lebih lalu, ayat dulu. Dulu cuma non pertanian. Karena ini jangan semua dulu pamitan dari mangkal boleh. Jadi semua ini malah cara naik patot dari begas stadion. Nanti ngeri musuh nami. Aspek rata-rata. Mari dulu. Jehubati Marmahana Tiru Rahamati Ape dan Pola Autanta Adi Sultani Dutbe Sonang Gamarga Matahi dong ini Lumana Puyo Tuhan di bata anak namin na barkatang sa dibali. Kami mahal Tuhan berkita alani Tuhan po sa kami magsubok daw no. Berkita anak mo ng Yesus Kristo Tuhan namin. Sa isama dosa namin nagudang ino. Sa berapa paso-paso na nagsipasa daw Tuhan. Dalam Tuhan tanyang namin berkita anak mo Tuhan Yesus Kristo Tuhan namin. Amin. Jadi mau lihat Mario nani. Asa udah hai betul tadi mau. Huli. Auloto mangkel huli molo alani. Na perjolo buran na siga. Buran nani yak di jalan. Manang ai magudang. Tanah simin. Dohot na pasadahon sarak-sarak simin na Peru. Bagian na patuluhon na pasada kuburan alana nate dibuat na daw. Dapat dua hon mau tung adong nanay pasadahon sarik-saring manang beli-beli ikon relut na pahalon ni Hulia Maniroy asa unang masa di sini yun semua nama nonton manulangi mangadungi pamas huli ulos pinggan dohot kuaptak manganapurangi songon na pamasok patang ni pisang pangkalan ni beli-beli domu dulu hasil beli-belian Naing mapapinoto pangapahal ni Hulia molo masa namang kalhuli. Laos samoni manipal huli ay matamas inganan na. Molo daw inganani dari gereja may sifat. Molo ulaw sa dari
Jalau mas yang kuburan naliling, kuburan naik baru. Tak sifat pau pe maraget dari sini. Yang jadi tertoris saring. Jala unang ma diiring kotang manang musik, laho pamasuk kontunganan naik baru. Tongonima, tarimot terus, paman pamacang kuliah tarimot terus, Semburan kau sendiri dia. Iya. Kalau telepon non kok kapal namanya. Sudah na bro, latar ya. Atau po, angkat to kitsanin nun. Ini menyala perpula ko do buah na lawa mo ayo narong di sinama. Di orang waktu kami jele betul homo ordo. Jele na pun na kopi dia tidak ordo. Jege be huri hai matar soni ma parvino don na ya to na. Ini betul suara to ni. Au be. Kiuma ordo ibo suwe ni wotoki. Alai perpiak na kala do. Oh itulah. Anggo on ordo kuburan ni wotoki na huyo. Orang itu udah mengatasi. Nah, kalau sobat tahu. Jadi binasa. Gagasan warni di Batang Amat. Buat anak Tuhan Yesus Kristus. Buat ni tahun di Purbadia. Perwidahan na huli huli tinganan na baru. Tungani ma siyan tungani huria. Sa tayo matamu namin. Baru. Sahalan ni botok. Pepidon namin maho ito. Atau kesadahan dengan nenek baru. Bunga dustahi perparamu. Pada nama ibotokku, tunaiku doh ibotokku berupa pahan. Asa tubuh hasa daud di pola parmu. Asa di pasal hatta pino permisal hu na ito. Sodo hami bulu mula. Kau mengijiton asa di pepita ibotokku. Jadi makurasi masalah di saluhub na pola paramu. Isi de warmi kamu. Rominta bos badita. Lihat secara berdagi utang di begini obeatan namanya. Anak di tim do isalah. Naik ke video nami maho asarap kodo tinong umat berupa pando papai misiari rasi maho berhiti-hiti itu hatta tu kami peperam jadi sobat lima udah lah sampai masa menurunkan Kuar nama. Dua halak mama kuar. Jadi terkenal
Sungoni pinang, tolak kami berjuang, naroon so. Lima buru. Nomor 10. Nomor seri Buat kang nomor 2. Yorawa, perempuan, mahal sehat enak. Dia emak, akan dia anak ni dibilan naroon. Dia tua dia lagi hadis hukum. Buat taring rok, ada pinang. Pakai helm ay maho. Turun namin itu dalam. Jadi makorasi mak. Kahalamuna Tuhan itu parmuna. Jadi urus mulana satu. Dunga asir hari Tuhan dibagi waktu mak. Jadi makorasi maho denang dah. Jadi pernah mak. Sekarang berbukan lama bet. Bosnya di makorasi mak. Di tali nari ya. Sama si Baju sungdungan ini calo. Hidung gerau. Terbo tapi punyain non. Oh, ini. Ah. Juga kipas. Una jona ni tarik kol. Jadi pada acaranya kemudian. Nanti gua ngapung. Yang bekat nikang. Dapat benda. Aku duparan.
aja ya. Ala sekta bijo. Dan orang diburusin na opus gen. Si burusan ni. Wala choni be. Wala taruh pe keluar. Ala di batutup asa ulang kecewa perpulauan di Rabi mah. Sojo stop dito. Yer sana ito lah. Opung ni siari buru 5 juta kate. Oke. Masuk. Halo, asara potong dia nah nanti. Oke. Wah, itu. Baru na dia.
Cepet dulu tak aku. Nah. Ulah, tunggu keluar. Nah, Abang buru saya boleh tidur naik. Oh, son. Oh. Pas di posisinya bang. kok dihabis orang Di bentang ni. Next minum na namin.